Paprike su kraljice svakog povrtnjaka. Njihove boje i oblici donose veselje svakom vrtu, a uz malo ljubavi i pažnje daruju nas obilnim i ukusnim plodovima. Kako bi im osigurali zdrav rast i otpornost, pripremimo jednostavnu, ali moćnu prirodnu prihranu. Za početak u mlinac stavite 1 žlicu leće i usitnite je u fini prah. Zatim istresite taj prah u pola litre tople vode. Leće je prava proteinska bomba i sadrži mnogo željeza, fosfora i vitamina B kompleksa. Ona potiče snažan rast biljke, razvoj korijena i stvaranje kvalitetnih plodova, a uz to obogaćuje tlo korisnim mikroelementima. Zatim dodajte 1 žlicu jogurta. Jogurt je odličan izvor kalcija i korisnih bakterija koje jačaju imunološki sustav biljka. Osim toga, njegova blaga kiselost pomaže u apsorpciji hranjivih tvari iz tla i sprječava razvoj gljivičnih infekcija. Kao završni sastojak dodajte pola žlice suhe lavande. Osim što lijepo miriše, lavanda je izvrstan prirodni repelent. Ona odbija mnoge vrtne štetnike poput lisnih uši i bijelih mušica, a istovremeno sprječava bolesti poput pepelnice i plamenjače. Dobro promiješajte sve sastojke i ostavite smjesu da stoji nekoliko sati. Najbolje 3 do 4. Nakon toga procijedite i razredite s još 2 litre vode. Zalijevajte svakih 15 dana po 300 ml po biljci, ravno uz korijen. Podijelite ovaj video s prijateljima i vrtlarima kako bi i njihove paprike bile čvrste i zdrave. Hvala što pratite. Pozdrav!